nei lau lau. Au le o ngā tonu fo le nei vai asu sa. Tātou no maluma ma fau le loto. I le ali I mauna ala. I le nei a fiafi. Ia mana ngā luenga sa fea ngai ai. O mai se tātou tāpua I atu I le tua. Join me and let us worship our Almighty God. O lātou wo. O nā whea tua I lea o ia I le tasi a ai. Mareko talia o ia I lona whale. Ao Maria. O nofo I tafutafo vai o Yesu. O tina mareta whapea mai. Lea li e. E te le manatu mai ea. I no watu mai e no uso ia te au sa uni totasi. O tali atu le li I ate ia Malepeai. Se we popole mo o populo loto I mea tele. O le mea tasi lapa e au I nei e maua. Ua whiwhiria foi e Maria lea mea le lei. E lea ave se ina ia te ia. Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? My dear Martha, you are worried and upset over many things. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Let us pray. O gracious and loving God, as we enter the center of thy Holy Week, we seek to discover the one thing that is far more worthy of them all, and that is you, our Lord Jesus Christ. Teach us to walk in your footsteps and grant us the assurance that we will never be shaken by thy Holy Spirit. Take our hands while we follow you this evening. May your praise fill this house of prayer. In Jesus we pray. Le tuo le alofa mutu vale. O lotu noa wa ulu fale manui ai lau fanau I le o ngata tonu le nei vai aso paia. Tō fasi le taua fale anganga. I le mafuta mai o lo wanganga paia. Ta maae. I ai loa le tangata no whaamasenga le ola. O mea le lei. O mea pito sili o le lei. Ia whaatu mulia le nei whale tatalo I vi inga tau I lau fio. Ono Yesu Kiriso le ali I whaola. O mātou tatalo atu ai. Amene. Amene. O tātou uma whai o na tātou mafuta le nei a fiafi. O loo wha wau pea le wha moe moe le nei vai aso pa ia. E pea na ta mua I alo ma whanau le aonga sa I le sāpati wa sola. O le nei a fiafi. Le o le amatu ngā le lue ma le Mafutaga Tinā. A le tātou e ka le sia ma alo teine. O le a. O le a tātou pe pese I le tua. I le pese lima. O le ata I ai tātou le Mafutaga Tinā ia mahalo teine.
Te tātou whamaulalo I le tua le tatalo. Tātou I fum tatalo I le li. Mai sa tu fitau whaua wanoa. Wala lofi mai tangata ma le motu e totele. A wawa ave tala I lau siri ese. O ngā luenga pa ia ma le mamana. Wai loa ai le tua. O lo walo pele o Yesu le kewiso. E fau lai le tangata. Fau Yerusalema. O le tangata e umia le pawa malona siri ese. Ai fo mai o le alo le tua soifua. Sa ngā lala le nuu le tua I se Mesia. Se Mesia pe o tā vita lona malosi malona taua. Ai ese ala le ie na fio mai ailo o fio le tupo o tupu. Fa mai wale o ti e lunga si kariota. E fo mai na lima ta ina mai le asini te tonu pao Jerusalema. O le tupu. O Foliga I o se tupu. A o wha solo pele nei vai aso le ali e. Ina watu lata la wa fio I o popua ngā. Ma le whaingata. Fa mai wa amata na molu le. E wha moe o isi. Mai wa mata na fuli tua. Wa leo fia awai. A wa malama lama. O le ala Jerusalema. O le whaita toa fo ilea I o pupua ngā. O nā tu papole ai leo le tangata. Wa mangu I le ola ne I mau. Ai wa ngalo ai le li I o le ola na o atu. Tā lo whai. Yesu ke visu. E ioi ana whatau waa, ma le ato toa foi mātou ila mātou sāwaringa. Ai whaaftai. Whaaftai le whaasau mai peo le ola. Whaaftai lau tau singa mamana mo I mātou ila ni tai au male aso. O le ua mau mali atu le tua whi au mga ruenga. E o foi a mātou whanau, finau te tonu o potua aunga. O le ua iu ila manuia. Wa mai alo file mua lima ta ina I mātou la luifo lau whale te talo. O mātou poto mai le tua. E sula lau wanga le leile mawai. E uiana mātou le mawhai na ato toa. Ia au le ola tau mawhai ma le finau pea. O le awa, ia ile nei a fiafi. Ta sila manatu le Etena Fou. Ta māua mātou tue fia pai I o pupuanga. I ala sa tu ulafua ina ila wa fio. Fo maina alanga I le osanga. Ai whai u I le whaasatau. O le nei a fiafi o mamoli atu le Mafutaga Tinā Etena fanau teine. A wao I lato wa ave feau. O le tala whaola o la wa fio. I le nei lava fiafi. Whamanuia le tua maanga le lei mai o lato whaiva. I o I finangalo maloto le au whalangolongo le whiau. O lo mo lia I o mātou tina. Mo mātou whanau teine. Anga le lei le tua I le ekale sia whalangolongo. Ai meso le keirishano I le lalo langi atoha. Au tō lau ma whaamatala mai. O mea na tutupu I le aso ma le aso se I pa I lava I le whaasataroina. Ia mātou wholau whaatasi ma lau wa fio. Ina ia mawai pēr le toa ma le loto tele. Ue sila mai le nei a fiafi. I le ato toa le mātou tapua inga. Ono tūlanga le maalo fia le ie. A tonu lo iai fo inisi wa whatutunga tā. Ono le musua ma le whapa ie. Tama, o Foliga ai o le lalolangi. O lo soifua ma mātu wola ai. A o le mātu tatalo. Tama o ne tu la fo ia I mātou. Ai atu mumusu ina masulu ia pe I mātou.
I le anganga tu mumusu o lau fio mo le tangata. Ia, ta ina mai finangalo maloto le tua ia te oe. A wao le alo le manuia au le faita toa o le whaavavau. Mātou te mapu mamalo lo ai le ie le mautinoa I lo walofa tu noa. Tele ia mata aupo le nei e kālesia. Mātou mamoli atu ma le anganga whaalo alo. Le aulu sina te ma. Anga le lei matau au ina pele soifua. Fono ina pelo la tu malusi. Ia to e sea le tua o ngasi mamai tu ngā. Ai au tu ina I la tau I lau wha malolonga. Nisi foi o tō tino le nei mafutanga le ie. O le mawhai na mātou au whaatasi. Mātou no whavala I le nei vai tau no fuafuanga tau I ngā nuenga. Fuafuanga tau I ainga. Fuafuanga tau I whanau. O le ngata I lea le tua o tupulanga le nei e kālesia. Ia o lo I Tofaeono University. O kolisi ma onga mau le lunga. Ia I fo inisi o tō tino le nei mafutanga. Ia o lo I Tofaeono le vaianga au le malo tama. E le ngalo I le tatalo le Etena Fou. Anga le leila ua fio le ie. I la mātou nofo vala I le nei vaitau. Ai sau nia se lao ma se malama. I le ia mātou toe whei loa iai. O le wha moi o le nei afiafi. Ai meise o aso totoe le nei vai aso. Ia mātou whaalongo I lona manino. Ai foto ele le tua o e whaatonu fulau I le mātou sa. Whaau penga ino o la uma. O lea wa afie le nei wha moi. Nei afiafi o mātou tina ma whanau teine. Tae au o mafutanga ta ma whanau tama. E o lava le lo la ue kālesia. Ia ma whanau o le tūpulanga o talafou. Anga le leila ua fio. Ma wha matala loto ia I mātou le ala o le manu malo. E peona ta pena mai I pōpuanga. Ia ma mafutiango le li o Yesu. Sau stemi le tua mātou whalongolongo ia wafionga paia. A o ina pe I mātou I le ngā luengo le anganga. E tā walunga le nei afiafi. Ia sāwalinga whale anganga. O le a whape nāna ta ia I mātou le Mafutaga Tinā ia Ailao teine. Te ma, anga le lei le lalorangi. Ia lo whangia. O ona pōpō ngā mawhaingatā e peona mātou whaalongo. Ia ma waairi. Male momo o mātou loto. Ia I le file mu. Ia I le wha maisenga. Ia I fo I lau wha mawhanwhananga mo I lātou ma mātou uma. Mātou manatua fo I le tua ma le lofa. I lātou wa pongi sā le ala I lau fio. Wa ngālo le mena pua ina mai ai le ola. Mea nā fuafua mai ai lo mātou malosi. Ia lo whangia le tua le ngato lau wha ngalo mai. Ai atoe tu walalo musu I lo mātou vai. Ina ia mātou le liu ma toe fo I atu I lau fio. O a mātou tarutalonga ia le li e. Whaatasi ai ma le tele ma le anoa noai. O lo ngono ma manatu mātou te ofo I natu. I lau fio te pule ai pea I lau finangalo. O le toi mana o le nei afiafi. A vea ia le maliu pa ia o ke wiso Yesu. Ia whai le nama vai mangalo. O se ma e leo manga sala uma. Ia whape nana whamamaina. I le soifua pa ia o lo mātua lii. Ma le whaola. O Yesu ke wiso wa ala tuai la mātua tatalo. Amene. O la au whaitawina nei upu. O loo taitaina I tātou le tusi whaitawaso le kālesia. Mo mai lea le Mareko se fulu ma le whaa. O le a oto atu nei whai upu ia wase ngā luenga mo oe maa o le leia fiafi. Whaafonga mai ia fionga pa ia o le tua. Mai o le aso mo mua o a reto e le whaafewheteina. E osi e le pāseka ua whai mai ai o na soo ia te ia. Po o whea te whinangalo iai. Mātou te oe sa auni e te tau mawhai le pāseka. Wo e le fiafi o na maliwane ai lea o ia ma le toa tinu ngafulu ma le toa lua.
O lo ta a oto I lātou maai. On whetalai atu leo Iesu e moni. O te whai atu I ate o tau. O le tasi o tau o le ai whaatasi nei mau. O ia na te whaalateina. O na ti ngā leo I lātou. Wa lātou te tasi ma whapea mai I ate ia. O au ea. O na tali atu ai leo o ia I ate I lātou. O le tasi o le to tinonga fulu ma le to lua. O le fufui whaatasi nei o malima I le tānoa. E alu lava le atali o le tangata whaapea o le tūsia I ate ia. A o le tangata na te whaalataina le atali o le tangata. O I tālo whai. E le lei lea tangata pe ana le whanau mai o ia. On the first day of the feast of unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciples asked him, "Where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover?" When evening came, Jesus arrived with the 12. While they were reclining at the table eating, he said, "I tell you the truth. One of you will betray me, one who is eating with me." They were saddened, and one by one they said to him, "Surely not I." "It is one of the 12, he replied, "one who dips bread into the bowl with me. The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born." O a fionga pa ia o le tātou atua. Ia pēr na moa mai le tusi whaita waso le nei tae au ma le aso. Ia lo whangia le tua whaapula ma whaamana malama. Ia o tātou loto mo o tau whinangalo. O lea fo I se ai le nei a fiafi. Ia e tō matawina le whaawawina o le tātou sāwalinga I le nei vai aso pa ia o le tātou wali. Ma lo le whaamana losi le kālesia. Whaaftai le awai le nei a fiafi. O a tā uole o le ASO LULU PAIA. Holy Wednesday. Upo ua le whaasoa. Ai wha uma le Mafutaga Tinā. Ia wā foi le wha moe moe le nei a fiafi. Ai o le matua lo maua mai le lua sifuru ma le lua. E peona wha tonu ina mai le tusi whaita waso le kālesia o au. Mareko se fulu ma le wha pelo na whaita wina. Wha mai o loo ai I lātou ai tango Iesu I la reto. Wana whaafutai ma tofi. Ma avatu I ate I lātou o wha pe atu. I nā tango ia o lo tino le nei. As they were eating, he took bread and he blessed it and he broke it, gave it to them and said, "Take it, this is my body." O le manu lau ti, Foliga o le faamanatuga, o Foliga Fou. The Eucharistic shape informs of a new covenant. Paseka. For mai le tusi o le aso mua a reto le faafefeteina e osi ai le paseka. Passover was a big event. E aua I tupulanga ma tupulanga I tu tupu mai a Israelu le o le paseka lava I ua whai ma o ngā tutonu o le lātou soifua fo I tau mwhai le tua. It was an event that required many preparations. As we heard in the book, for my po fail me te whirangalo iai, se matu woi te pena masauni le tau mafutanga lea. On the first day of the unleavened bread, when they sacrificed the Passover lamb, the disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare the Passover so you may eat?" Ele fau le paseka. O tu manga masani e mana tua ile a au la vea I o le tua a o lato ta whewhea solo. Le paseka I mana tua ile whaasao e le tua
I lātou mai totono ai kupito. Ia ma lātou wanga atu I le lātou saulatonga. Every time the word Passover is mentioned, e tala noa ai le alofa muti vale o le tua. A wao lātou tua au ta atitia mai malai. Passover, people. Passover commemorated the long ago night in Egypt, when God brought his judgment upon the Egypt community. When God brought his judgment by killing every firstborn so that Pharaoh would release the Israelites. For Mailatala, God instructed his people to slay unblemished lambs, wipe their blood on their doorpost. For Mailatala, when he saw the blood on the doorpost of the Israelites, God would pass over them. Passover. It was just a reminder of God's deliverance on the people of Israel from slavery and captivity in Egypt. This very day, if Ailao le whainga Fou la lea, o tō wha I eile ri, e sui eile paseka. Whailo atu le li on the so, the new Passover, le amatanga Fou le paseka lea, for today and on. He was telling his disciples and those who were assembled with him that evening that the Passover of the past, that's for the past. But now, on this very day, I'm going to create a new Passover for today and tomorrow in the future. Maile sa ili ai leo se afeafe o pito lunga. Sa ili se afeafe se I. Tam whai atu ai le saklameta lea. O le a whai e matai moanga I lona tanunga. Whetalai e sui ona so o mai e o. O tau te whtai ma se tasi o tangata o lo ave vai. O ipo vai o mea lea e. I o tau muli muli I a te ia. O ia le nana te whaali atu I a te olua. Le afeafe o pitu alunga lea. Wa umana te pena, wa umana teu, nua te sauni ai moi tātou. The story says that Jesus sent 2 disciples and told them to go into the city. You will see a man carrying jugs of water. Follow him. Wherever he goes, just follow him. Whatever house he enters, enter it. And tell the owner of that house, the teacher says, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples? Then he will show you the large room upstairs, furnished and ready. When Jesus calls us, he brings it in details. Step 1, step 2, and on. On this very evening, le tau mafutanga, Yesu le paseka, po le faamanatuga, se toe tō matau ai le faamoemoe o lana au whaingaluenga. Wa mai Yesu le lao ai o le paseka, se toi ti mata I le upenga. Le lao ai o le paseka se toi whaahilo ai. O le a whaalataina ai, le na whaalataina o ia. Mana tua pe ona utam whai atu le paseka le o se me fou. E le fou le mea, I le mafau fau lau so. Wow, teimi e whaamanatu ai le a au la vea I o le tua mo lātou.
ai mesi o tua ai temi o ai kupito. Ai lea lava afiafi. Sa lilo lava ila manatu lau so. O le ai eise me fou le atupu. Fo mai lea lava fiafi pe folingo whaate ia. Mai walulu ina whaavai o le ola, ina usau no atu le li, se e moni lava. We are assembled e moni lava. O le la tato sauni le whainga aima le sakalameta a e moni lava. O se tasi o to. O le a aifa tasi maha unei. O iana te whaala teinau. Truly I say to you, one of you will betray me. One who is eating with me. Then that famous question, Oa uea, is it I? Alo fai. Ti ngā le vali o whaita toa i le tuanai. Ai lea lava lo to i lalo popo pēr whanau a le tua i angsala. O lea wa to e langa mai e Yesu le paseka. O to e a mai lava Yesu le Passover. Se i whaailo atu le me fou leo le a ngā i ailo na whaoe moe. Mai o ta pena i to tonu le a whiawhia o pito alunga. O leo o mae ana whaalonga ma maori mau le moto o tangata i ngā luenga ma o fofongia sa whaia le li. Sa whaafafonga ma sila ili to tele. That's why he drew a crowd. The miracles and the healings na whiangai ma le li. E o manatu Yesu. Se toi o pongi tasi lavana la au whenga luenga. Let me just gather in my people. E fo mai wa mapu ane le awhewhea o pito alunga. Manatu ale teimi na soifua mai a Yesu. Fo mai e sa ili se fale se i mapu ai. A soifua mai fafu. Wo o ai toi tu lao le aso. Wo o ai toi aso lo na soifua. Ai le sa ili lava. Se a fea o pito alunga. Se i mapu ma malolo ai. Whaamato i eise ava noa i lo wa feafe. O i eise ava noa se i mafuta tasi mai eile li aile i anga atu o na pupuanga. Do you have room in your homes, in your house, and even in your lives? So he can come fellowship one time before he's off to the cross. Talo whae le tala. Toi mama lava le vao tia ia tia. Fa mai o langona ma manua mai tatonu. E le ia fua mai fafo, but within his own family, his own realm, his own comfort zone. For mai se tasi o le li o le to se fulu ma le lua. O le ua whaalataina o ia. Passover. Whaungai le li i le paseka. Se i toe fono ai. Le upenga ua masai sai. I le awhewhea o pitu alunga. O whaungai le li i le paseka. Se i toe so ai le mafutanga a Yesu. Ma ona uso. Fo mai le wanga i o na tala le waha. Fo mai upo i le nei a fiafi na whiangai ma le li i mo na so. Mai wa ia tango i la reto whaaftai ma tofi ma avatu fo i la tau. Mai ia whaapea tango ia i na ai. O lo tino le nei. O tango fo i le ipo lo toto le nei o le toto le whiangainga. Ua whaamalingi ina mo tangata i totele. Yesu. Le tala noa i la tau ina whaalataina o ia. Yesu. E le iloa ita. Yesu e le tau fi mau fo i le ita. Na te whaate e seina le ita. Ina ia whaatino. Le amatanga fou. E leo le toto le mamoe.
ai le wasui tūlanga i le toto Iesu le ke wiso. E vali ai lo soifua, ia malo uola, i le ia whaasau mai tā ua i whaingatā ma pupua ngāo le olanga. Mai o le lau ai, na whai ai le pāseka, i lea lava fiafi lea feafea o pito alunga. Mai o le lau ai e, matala i manatu malangona. Mai e whaamalolo, ma whaatotoi nai langona ma nganga o tangata. Mai o le lau ai e ngalo ai le se mati ngāo ananafi. Ai tuli matai e se ai a wata e au. Le au fiai le kane sia mata ua. O le ai se fe au mo i tātou le nei a fiafi. Tu sai foi ma le nei tala o tātou fai tauina ma whaanongolongo ai. Tāo fi ese, e tele foi le sona. Au le musumusunga le anganga. O nei tāo fi mau nei tā. O nei tai o le mea o le fili. Ai o nei tāo fi mau nei tā. Ua foi ele le ista me fai. Ele ngata o le tau fi mau, a o le mele o le whaamangalo. O le whaamangalo se vai fō. Se vai fō tau o mo whawhitau li umo le ola. O le whaamangalo fō i ma fai e una whaate e sei nai leita. Ai whaatino ai loa ni e o tā whaiva i le lofa. Iesu lava ia. Na whawhisanga i ma le na whaalataina o ia. E whamai le tala. Mona whaatea e selo na ita. E se ia whaatino atu le alofa. My friends, our church, our community, and all of God's children, it cannot be expressed or emphasized enough. The power of forgiveness is the pathway to a prosperous life. It is the only way that we can progress forth and move on towards our lives. See, Jesus did not let Judas the Iscariot hold him back from his God-given destination. My charge is even neither shall we. Allow the hatred, allow the hiccups of this world and in our lives hold us back from God's given destinations for you and I. Jesus uses the meal at the Passover. Jesus uses the meal at the Passover. The common and ordinary elements that they use at Passover, every Passover meal. But he gave it new significance that very evening, which made it extraordinary. He can do the same for you and I. Etena Fou, believe me, he can do the same for all of us. Using our ordinary and making us extraordinary. If we were able to live and abide the way he lived. The life-changing event that happened this very day and took place in the upper room. From what was the old Passover of the blood of the Lamb to what is the new Passover, the blood of Jesus Christ, the Son of God, that has marked our place in his eternal kingdom. For maile, o mea fou na whaia le tua. O mea fou na whaia ke wiso. Ai a fua mai o na pupuanga. E le ta awhi o na tiha. Sa ia whaamatu. Ine ia mawhaia o na whaatino le rofa. Se lau ono se fulma le ono. O le pese, tātou pese atua i le li.
tau mwhai atu. O le nei vai aso e o sāwalinga o le tātou uli I whaola. Ua umana vai aile e kālesia I ona vaenga. Ia e whaatino whaatasi le whaamoemoe o le nei vai aso. O le nei rana whiawhi e whaasino le Mafutaga Tinā Fou fanau teine. O lea lo ia te au le ava ma le whaaloalo. Ia e tu ina tuai le ava noa le paia o le Mafutaga Tinā Fou fanau. Ia a wā le tātou whaamoemoe le nei a whiawhi. Sau stemi ona wha umatu ai leo se whaamtalanga e a mawhai I wai ma le tātou sauninga. Le Mafutaga Tinā, le tātou e kālesia, e a ma tātou whanau teine. Au sauni mai le Mafutaga Tinā. Ia I nei fo I vaenga o le tātou sauniga. E whaatalofa atu I nei tūlā le malu o le tātou ekalesia. O e ua mawhai ona lava mai le tātou sauniga. Ia pei lava ona whaafonga le tātou nulotu. I le nei fo I aso. Ua tā ua o le ASO LULU PAIA. Po le Holy Wednesday. Ia e mātou te awatu I le lima le whaatalofa le tātou kālesia le su o le sunga le toiina. Ia e tainane fo I le laulau fono o le tātou e kālesia. Whionga tai fono malu o le laulau. Whionga tai tia akono. Ia le malu lava lea o tātou e kālesia I Etena Fou nei. Whionga tia akono. Ia e o lava I tātou whanau. Ia le nei tūla. Ia le a tau whai atu loa Mafutaga Tinā. Ia whaatino foi. So la tau foi sao. Ia wā foi vai aso pa ia o le atua. Ia lea o tātou sāwalia. Ia Mafutaga Tinā Etena Fou sauni mai.
Paulu fale Yesu I te tono o pau Yerusalema. I lana malama whaatupu. Au noa masitau. Ai ala langa ele moto tangata. O sana ia manuia leolo o fio mai le swafa o le ali. A o alo whaiwa le ali I ona fatua ina. Taro whai, le soifua tau lama lama. O nātou sa ili pese me na ia tua ina ai o ia. I se sala e mo lia ai luma o le luma. O la mātou, oto atu nisio. O ngā luenga na whea ngai ma Yesu. A o anga atu. Ina na manganga whātutu. Si mai alau sinsila, malau whaafonga. O le Mafutaga Tinā Etena Fou. O mamae po e lua, o no o le I pāseka, ma a reto e le whaawhitina. A ua poto I taunanga sili ma la autu si uku. O le maa sani a Yesu e uwhani I manmani. A ua wha te ia I whata wa inga o loo whaia I umon manmani. Usila ia le sila, a o se mai moanga manino. Inisi o ngā luenga sa whitai tunga e lo tātua li I o Yesu. A o ia ngā e atu I o na puapua ngā.
le lema fou. Ua tu sia. Ua ta ua le fale o lo tama. Le fale te talo. Awa whaia o tau. Maana o e whau mea. O e sinei. O e si mai loa. O le ana whaonga o lo o ta whaonga I nai manu le atua. Le sa I ai so ta malo si la le tino. Ko na le anaka. Sa I ai so ta manuia I le te mao aina. Au le a foi le mafua anga I whale mai ai I manu le atua. O sa o matonu o ta ana I manu. O le whale a pitanga le atua. E toa manga ai I ave malosi o le ona. Ai meise o matangi utanga le mua o soi fua tau tua le atua. La Yesu, o lo whale, o le whale tatalo. Ua longo a nei le tala le a ai. Ua turi e se ina le ali o Yesu tangata mai le manuanu. Ua furi e se ina lau whatawa inga. Ua tau whai lo lofi tangata. Masa iri le ali I fia mau se toa manga mai le ola o saisaitia. Ua lato au mai tama mea ia te ia. Ina ia pa I ane o ia te I lato. Ai ua vavao e le au so. O so oe. Aua. I nā tu mai e tamaiti a te au. Ai aua to te wawau I lātou. Wa ai o tō. E whapeo I lātou nei, o e le māloa le atua. E moni? O te whai ati a te o tō. Ai se ta lia le māloa le atua, e peo se tamaititi. E sao lava ia I ai.
Aua le babao ia te i lato. Tu mai le whanau e o mai ia te ia. Ua whātusa ni Yesu Foliga o e o mālo le tui tamaiti. O whea o iaia ta whanau. Whamata o manu ierenga luenga whawhai lele. Ira soi fua ma le olau ta whanau. Ta ua whanau ia Yesu. O le ala nau nau ta ilea ia whamatu mai whanau. E o mai ia te ia. Ua o atu i lato i e riko. Yesu mo na so. Ao tau muli le moto tangata i a te ia. Ua nofo mai le awala pa ti mai o le tau aso. Le ata li i o ti mai o. O whātonga i mea mamana. O whāmongo o ia o ia Yesu le Nasareta. Whaau wau lau sila sila whaalia ngau. Ia e loto tele. I nā tu ia. Se ale mea te mana o iai. O te whaia ia te oe. Raponie, ua loa aso poni lau vaai. Ua tere o fia vaai le matango o fia o le nei lalolani. Ai pangalia. Ua le mawhai. O lau whātalo sanga atu. Wha mole mole. Ua o fia vaai. Nā aluia. O lo whatua tua, ua e malolo ai. Whawhetai tele Yesu. Whawhetai tele.
ngā mātou manino lau sila sila, ma le mātou wa ai a Yesu. O aso le, e le o toi pongi le wa ai le matalasi o le laulau. Ua wanga atu ai ma o tā loto I mea o wa ai mata. Ai ua tā waso le toa tele tā waso wha ale anganga. Ua tau le iloa le atua. Ua le manino lau sila sila mai tā wa ai. I le Yesu o lola. Ai o si pea lau sila sila. Sai petania Yesu I le fale o Simona le pela. O ta oto I le tau Mafutaga. O na sawa I leo le fafine ma le fangu alpasa. Te whalawe ia te ia. O se mea lelei, ua ia whaia ia te au nei. Yesu e, o mea umo ia te au. O lau tau lana, ia maria e lau sila whanga. Yesu e, o mea au whātua tuai. E whau masoloi ngā luenga, ma wāwenga sili sili esa Yesu I le neiva I ASO paia. Ai wa mātou au mai nei ata pupu uia. Se I taita I ailo tā wha moe moe, I le neiva I ASO paia. Le tala I le whawhine, malana whangu ala pasa.
O lana taulanga mo le ali. O mea sili ua ia filia. E wha o ngā e uai a ao Yesu. E le itu e se ina e ia. Ina ia wha tupu ma maua se wha silinga. Ai ua tatala mai lava. Sa saa atoa. Ina ia sa sala ma matanga o fie a ao Yesu. Whai mai, ua avele sa sala o lana taulanga. Ua manongi le lei, ma ua whai ma pine wha mau. E mana tua ai pea o ia. Amu ia lea whawhine. Ao se whesiri wha tupu, langona mo i tātou le nei a fia. O wha apea whea i tātou. Tātou avatu ea, ni mea siri. E o si aile taulanga i a Yesu. Avelo o loto e whai mona. Ia na o ia, e pule ai. Aveo waso ua tutoe. E vi ia ai o lana fio. Lea fiafi ua tuupoina. Tai awa ena. O lea tatou wa ai ile luluti mai o puapua ngā. Ai maise le whaala taina o lo tatou wali o Yesu. Tau ina ia manutele ina. Sio mātou tina whaale anganga whaltuatoa ina. Ma se malo longa o le afiafi. Ala whae tai au fou i le alofa tuno o le atua. Ai malolo ina pea le mafutanga. Mahalo teine i Etena Fou. I le suafa o Yesu. Amen.
E se lava le pai mai o le anganga le matanga o fio le tamu whaina le tina o ngā ruenga ma le mafutanga tina i whare tua sunga ia o ao mo ti a kono matanga o fio le sau ni uninga me e fiafi a mataino i fui lotu o le vai aso pa ia o tātou li o Iesu whaftai tā pena whaftai forfola talo mo pe tina nga ruenga mo to tina sui fua o wala langa meo le manui o le tu le nganga o le Etena Fou sui fua manui fo il tatou tamato ina man tatou mafutanga nei afia ya lo fale tu ta yatu i to yaso nei vai yaso ya o le manui le seta le pamnatua il to tu man malo tatou li o Yesu ya nei afia ia manuia fuafuanga o totoe matou tala le leva ma le whaaloalo whaaftaitele. Ia, o nā ua o te atu se matu palpana o Samoa iele sunga te whonu. Ia e whaia whakatau pā, e whaia whafonga tamu molu te nā o ngā ruenga. E mesere mamalo Mafutaga Tinā Etena Fou, e whapea toa se whamatalanga e lau sunga te ina, e malo le Etena Fou, ia o tā mō poto, ia a whiane le maoto ngā ruenga, o iai fōe se whaifua o saunia le tina ngā ruenga, ma le Mafutaga Etena Fou, ia e a lava nei a fiafi tātou te mafutafuta i pēa, whamasane i pēa, le isi, mo le aso pa ia, mo neve aso pa ia, ia, o tātou tu muri ai lea, mo lo whāroa, o whakutai, ngano le tue na lue pea. O le pe na mori mau nei a fiafi. Sa whiwhinga foi a wā foi ngā ruenga sa ngā pātia i. Le li o le su te viso le nei foi vai aso. Ma lo le whawhangu, ma lo le faamanatu. Ma whtai le tāpena le pa io le Mafutaga Tinā. Ia wā foi le sāwha le ngango le nei foi a fiafi. Na wā watu sauranga le te maa nu. Ane au le fionga le te fono, e whai masui, ia wā foi le tāpua inga foi le nia fiafi. Nā wā, tātu whaalongo, ma ue pe ana, awai umane i kālesia, ia i le a whaina, tātu nofta tālo pēa mo le paia ma le lautele o le tātu ngaruenga. Ia langona le tāua le newa yaso, asiasi mai, ia wā foi ngā ruenga tāpena pena, ngā ruenga o le fola, o lo whea ngai ai ma la e fia o le tātu ngā ruenga. O le nei a fiafi le nā ua tātu whaalongo, tu sai foi ma le whaafi pa ia, le Mafutaga Tinā, whaafutaitele, ono lo o tō waso, ia tanga lo tusi pe o tō. Mafutaga te mawha muli mai, e le umi a wha mole, fia whais tātu tala, ia o le ua tātu wa ai le tāpenanga nei tina, ia o tātou leo o mai ele afi. O tāi au le nāua tau au ina le purtini, tua le tātou purtini, o lo ia ele atoango le neva yaso ma sauninga lo tutoe. Ia e me sei foi o temi whaatulanga. Nā ona o whaaloro ma awatu le pa ia o le kānesia, ia tautua nā ma tātou, whaamanolosi mai. Whaamanolosi mai le neva yaso pa ia. Au tātou whea ngai ai ma ngā luenga tau i le li. Nā watu le teimi o le vaitao le ono, tae au ma las whaleile, ni ana suila i titi ai lea las tōnai, o le nā watau au ina le tātou putini. Ia manuia tele le nei a fiafi, wha o mātu se mātou tala i whele, e wha mālolosi mai le tātou sauninga tae au, ia atoa i fōi ma le sakalameta, i le tarisuanga le tātou oli, o le a whaatino uma le fiafi a tae au, ai o le a whai o le tātou sauninga i le tatalo. Na mātou tui, ai leo e te tālala whai te toa. Na mātou fia ai, mātou fia inu. Ia e o fo i lawa i lewa ai, e pēo nā, whaamanatu mai le tua le Mafutaga Tinā mo i mātou, i le nei a fiafi. O se atua atu noa, se atua a lofa tele,
Wana le tali tuali maina sa mātou whanonga, ai lea ua whafola lava. Ua whaalongo ma mātou talia malmalie, a o lea nganga fo'i mal whaafutai ia ia te oe pēa. Tama, o lea a whaauau pēa le sāwalinga, tālo mo a tai au, au mai alo mātou mālosi, ma moli la lātou soifua, ia a wāle stala, o le vai aso pa ia o lau o fio se i pa i lava, i au pōpua ngā. Le nei a fiafi, o lo tutoe pēa ngā luenga ma Mafutaga. I ei fwoi se teimno le a mātou ta api ma fwoi le tangata i lona fale. Mātou woma le mauti no te le tau ma mau. Ai atuli loa ina le nei Mafutaga. Ai meiso lau whana uma le lalorangi. I le manuia ma le file mu. O oe le tua lo mātou tu mā. Le alofo Iesu ke riso le ua faamanatu mo i mātou. I aso uma lo mātou ola. Au le tuwa lalo lo lava nganga pa ia feta lai mai pea. Nei maso uma se yo i le faavavau lava. Amen.